Ikibazo twese twakwibaza ni kimwe, what are you thankful for, what am I thankful for? Turabona yuko abakozi ibihumbi 150 babashije guhagarara kubera kino gihe, so bakaba barasubiye mu kazi. So we need to be thankful for this, twinjira muri uyu munsi mukuru wa Thanksgiving, aho aya mashimwe twishima hamwe n'imiryango yacu ko thankful, we are thankful for that. So ni ibintu byinshi rero, turabona yuko Supreme Court cyangwa urukiko rukuru rw'ikirenga rw'igihugu cya Amerika rwashoboye kurejectinga abantu bashizeho basabye ko bahagarika legalizing same sex, bashaka kubihagarika, ariko Supreme Court yabakaniye. So kandi bigaragara ko ari ikintu nyine gikomeye, kuko n'umupasiteri wagerageje kuba ashingira abo ngabo bahuje ibitsina nyine bigaragara ko bashobora kumwambura license yo gutanga yo gushingira abantu bahuje ibitsina. So urabona ko twinjira muri igihe cya Thanksgiving, ku ruhande rumwe hari abishimira icyo cyemezo Supreme Court yafashe, ariko hari abandi bavuga isi yacu iri kugana he, bino bihe by'isi, turi mu bihe by'isi birangira, isi iri kurangira. Alright, at Ultimate Stories here kuri channel tubazanira major stories, exclusive non-politics, aho tuvuga ku bintu bibagira akamaro mu buzima bwanyu. Nataragera muri byinshi, hano muri kumwe na Modeste Uwonzi. Icyo kunywa utazabura ku birori, abambategura ibintu byinshi turi bwavugeho. Uyu munsi turaza kureba Thanksgiving ivuga iki muri iki gihugu cya Amerika, aho abantu bitegura umunsi wa Thanksgiving, bakava mu kazi bakaruhuka kugira kumara iminsi 4. So uyu munsi ubaho ku munsi wa 4 w'icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 11, niho uwo munsi wizihizwa, ugasanga abantu rwose baracanamo epfo na ruguru, bagiye guhura n'imiryango yabo. Ni umunsi dushaka gusobanukirwa ni gute waje kubaho. So turabireba maze tunarebe ku byo turi bwabe thankful ibyabaye uyu munsi utaragera, ni ibiki actually are we going to be thankful for. So turareba ibintu byinshi, turaza kureba abakozi ibihumbi 150 bashoboye gusubira mu kazi, aho leta yari yafunzwe, icyo bita shutdown. Turareba Trump wasinya ko leta yongera gufungurwa, abademokratike 8 bigometse banga kujya hamwe na political party yabo ya Democrat. Baravuga twe tugiye kwishira hamwe n'aba Republican bafungure leta kuko iminsi ari myinshi. Turareba kuri crisis iri mu buhinzi, imiryango ihinga muri iki gihugu cya Amerika irigura n'ibibazo cyane, imisaruro iri kuba mike. Turareba ibintu byinshi, turareba umupolisi w'umwirabura huye n'akaga ari kumwe n'abagenzi be b'abazungu muri restaurant aho bari bagiye, ntiyakirwa nk'uko bikwiye, ariko abandi barabakira. Turebe no kuri Supreme Court aho yashoboye kurejectinga icyemezo abantu bashaka kuvanaho gushyingirwa abantu bahuje ibitsina. Supreme Court ntabwo yabyemeye. Ibyo byose turabicishamo amaso tureba ni iki dukwiriye kuvugaho, cyangwa twashaka kuvuga ngo we are thankful for twinjira muri iyi minsi mikuru, munsi wa Thanksgiving. So turaza kubisobanukirwa neza ibyo byose, turebe ukuntu basically twabivugaho hano, tukabasha kumva impamvu turi thankful. So twica rero dutuze dutega amatwi twumva ko ibintu bimeze. So natarajya kure, natarakomeza kugenda ninjira
mu byo nateguye umunsi ndashaka kubwira abantu bafite gahunda yo kujya gutura muri Amerika, abariyo bashyashya batamaze igihe kinini n'abamaze igihe kinini, bino hari ukuntu byakugira akamaro. So ngewe hano mfasha abantu bategura kujya kubayo, bashaka kujya kubayo, bizera ko bagiye kujyayo, naho bariyo bashyashya mbafasha gusobanukirwa credit system yo muri Amerika. Hari ikintu bita ku buildinga credit score, ukagira credit score nziza ku buryo nukenera ikintu kigufasha mu buzima ushaka kukigura ariko gihenze, wabona inguzanyo mu buryo bwihuse ukabasha kukigura, ariko bitewe n'uburyo witwara financially, your financial spendings ni ikintu gikomeye, no kumakinga payments, kugiye kwishyura izo loans wabonye, bari ikintu cyiza. So hano rero mfasha umuntu akabisobanukirwa, kuko ibihugu byinshi ntabwo bifite iyo system, kugira ngo rero ibyo bintu ubisobanukirwe, nta muntu ukubaye hafi byahugora. Ni ibintu ushobora gutwara nk'imyaka 6, 7, 10, urimo urakosora amakosa, so ngewe hano rero ndahari. Ibyo rero kugira ngo ushobore kutagera kuri urwo rwego rw'ayo makosa, ngewe wanega amatwi, twashyira hamwe tukicara, ubashije kongeraho hasi muri description nshiraho contact zanjye, ushobora ku direct message kuri TikTok ndiho nka Moded Emperor, so tukabasha kureba ukuntu twakumvikana, nkabasha kugufasha kubisobanukirwa ku buryo bino bintu wabisobanukirwa nk'akavukire, cyangwa umuntu uhamaze igihe uzi icyo ari cyo, uzi icyo akora, ugatangira kubaka ubuzima bwawe utameze nk'umuntu uri mu gicuku. So nicyo rero mbereyo hano, umva ari ikintu cyawe wakwifuza kugira gusobanukirwa, ngeraho, kuko kino kintu ni ikintu ukeneye gusobanukirwa hakiri kare, nukora amakosa kugira ngo ahubwo umenye kugisobanukirwa. So abantu benshi basobanukirwa ikintu bamaze gukora amakosa, rero ngewe ndahari kugira ngo utabanza gukora ikosa, basically uhita ukomerezaho ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nayo mvuze ngo umeze nk'akavukire. So wangiraho rero, tukareba ukuntu dukorana. So tugaruke rero ku byatuzanye hano kuri Ultimate Stories, aho mbazanira major stories, exclusive non politics, nanjye other than Modest Wonze, icyo kunywa utazabura ku birori. So tugiye kureba ku munsi wa Thanksgiving uri kuba muri Amerika, abantu bitegura, abakozi cyane bitegura kubona konje ikomeye. Uyu munsi wa Thanksgiving wageze gute muri iki gihugu? Washizweho gute? Leta kuki yawuhaye agaciro? Uyu munsi rero bawuhaye agaciro bavuga ari umunsi w'ishimwe. Abanyaburayi, abantu bari prostituted kubera imisengere yabo, religious prostitution, bashoboye guhunga bashaka refuge ku mugabane wa Amerika, baraza bubaka leta, bubaka igihugu kirakomera. So bashizeho umunsi kugira ngo babashe gushima abo bantu basanze bakavukire, babakiriye, bashobora kubana bubakana igihugu, nubwo atari ibintu byoroshye. Iyo myaka ya kera iterambere ryari riri hasi, ariko kubona abantu baraje babasha kubana ni ikintu rwose bakwiriye gushima. So niho Thanksgiving yavuye rero, umunsi wa dendo, no munsi abantu barya dendo rwose. So dendo nyine, dendo nicyo kirangantego cy'uwo munsi. So twebwe rero reka tubashe gucisha amasho mu bintu byashoboye kuba mu gihe tugiye kwinjira muri uyu munsi, muri ikonje ikomeye ya Thanksgiving, aho abantu bahura n'imiryango yabo, bagatarama, bagashyira hamwe, bakaganira, bakishima, bakaganira ku bintu byinshi byabaye mu gihugu no ku isi hose. So turabona ko hari ikintu dukwiriye gushima. Ikibazo twakwibaza,
what am I thankful for? What are you thankful for? Are you really thankful for this? So we are thankful kubona ko abakozi ibihumbi 150 bashoboye gusubira mu kazi bivuye ko leta yari yarahagaritswe, nicyo bita government shutdown, aho leta itabona funds kugira ngo ikomeze iraninga ibintu biri essential bifasha abaturage kubaho, abakozi guhembwa, federal workers, abakozi bakora ku kibuga cy'indege, akora mu office, migration. Basically migration yo muri kino gihe cya Trump yo iri in full swing, iri mu kazi cyane, ariko ntibyabuze aho abo bibangamira cyane abandi batari muri migration. Turabona ko n'umushinga leta yashizeho gufasha abantu kubona imirire ihagije bita supplemental nutrition assistance program, mu cyamake ni SNAP. Iyi ngiyi rero turashima ubutegetsi bwa Trump ko bwashoboye kugira ikintu kizima bukora mu gihe leta itari kubona funds kugira ikomeze gukora. Bashoboye kugira icyo bayiha, kuko turabona ko iyi SNAP iri gufasha abantu bateze leta amaboko, badahembwe cyangwa batabonye imfashanyo kuva mu bantu babo. Turabona abantu benshi bari barahagaze batagikora, aho niho bavana icyo kurya. So leta yakomeje rero kubashyigikira, kubafasha kugira ikintu kugira ngo uwo mushinga ukomeze, kuko urumva uhabana ibiryo, uhabana iki, so uba hafi abantu nyine bafite ubumuga ku mubiri, abarwaye, abafite chronic diseases, I believe n'aba drug addicts bagenderamo aho ngaho. So urumva ni ikintu cyari kiri essential kubona rero SNAP yarakomeje kuraninga muri ibyo bihe by'icuraburindi leta itari gukora. Ni ikintu dukwiye kuba thankful for. So turabona yuko leta itakiri gukora kugira kuko yamaze iminsi 35 idakora. I think that is the longest government shutdown since the birth of this country. So urumva rero aba democratic 8 bo baragize banze kumvikana bagenzi babo bajya bashira hamwe n'aba Republican kugira ngo bagire basobanure bashobore gushira hamwe, kuko impamvu government took long time to open cyangwa to reopen. Impamvu batanga nuko bavugaga ko leta basically iri gufasha abakire kubagabanya imisoro ahubwo ikajya hasi mu baturage, ibiciro bya insurance bikazamuka. Ibi byose rero bituma bayihagarika paka bashoboye gukorera abaturage bo hasi. So ni icyo rero cyatumye leta imara igihe kirekire itari gukora. So kuri urwo ruhande rero twaba thankful ko tugiye kujya muri Thanksgiving, leta yarashoboye gushira hamwe n'abashinzwe kuyobora muri Congress, abakozi aba congressmen bari n'abasenateri bashoboye gushira hamwe. So we are thankful for that. Tugiye kujya muri Thanksgiving, we turi happy for that. So ni icyo rero Thanksgiving nyine muri Amerika ibaho kugira ngo abantu bahure n'imiryango yabo, basubize ubwonko ku gihe, kuko abantu hariya muri Amerika barakora cyane, ni abantu bakora bazinduka mu kazi. So iyo babonye akanya nk'ako ni akanya ko kwishima rwose. Turabona yuko kubera tariffs zaje mu gihugu, leta iriho yazanye zo ku abantu bari ibihugu bindi Amerika ikorana nabo ubucuruzi, yagiye bashiraho tariffs zikomeye bibangamira abaturage. So leta yabashiraho ibihumbi 2 by'amadolari kugira ngo bibafashe muri icyo cyuho bagize, ibintu byatangiye kubura mu masoko.
So turabona indi gahunda yakomeye cyane igihe habaye ikintu cyitwa No Kings Protest, aho abantu bigaragambije bavuga Amerika ni igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi. So barigaragambije bashaka kwereka Trump uriho uyobora kino gihugu, President Donald J. Trump, bamwereka ko imbaraga atagomba kuziharira, imbaraga azihabwa na rubanda. So bamwereka ko igihugu cyari kiri mu bukorone bw'Abongereza, barabirwanya paka bashizeho amahame ya demokarasi. So kino ni ikintu gikunda kuba iyo babona perezida ashaka kuba totalitarian, ashaka gukoresha imbaraga ze cyane gukandamiza abaturage. So we are thankful ko abantu bashoboye kuvayo. So twinjira muri uyu munsi mukuru wa Thanksgiving, icyo ni ikintu nacyo tugomba guha agaciro cyane. So turabona muri political arena aho muri icyo gihe aho bari No Kings Protest, twabonye Ben Sanders no museniteri yari mu activist cyane, yatanze speeches nyinshi, bima gutekereza ko ashobora kuza akaba umukandideri ushaka kuyobora kino gihugu imanda ya Trump irangiye. N'umusaza ariko ari mu myaka nka 87. So Trump yajya kuba ku butegetsi ari muri 90, ariko ngewe buryo so which might be difficult for him to to be nominated to run for president. Ariko buryo nge nabonye afite ingufu, ntibidutungure rero ababashije kwiyamamaza akanatorwa ntiwamenya, kuko nabonye afite ingufu rwose, ashobora kuba perezida rwose mu bintu by'imikino. So n'umuntu atarinzi ko nabona muri ibi bintu, nibaza ko ashaje cyane, ariko imyaka burya ni imibare. So nyigikomeza cyane, ndabashimira abari kuri channel badukurikira, making sure bumva ibiganiro tubazanira. Ndabashimira cyane. Nimba ari icyo watubwira wajya muri comments ukandika. Ndabasaba gutanga like, musharinge, tubashe kubaka algorithm za YouTube kugira ngo views tubone views nyine, channel ibe active, nanjye ngomeze kuba motivated, ngira ibintu bizima mbashakira. Ndabashima cyane rwose, icyo mukora ni ikintu gikomeye, nanjye munyongera imbaraga cyane gukomeza gukora bino bintu, nkabashakira ibintu twaganiraho, kuko hano kuri Ultimate Stories tuzana ibyubaka ubuzima bw'umuntu, tuvuga ku bintu wakumva ugasobanukirwa mu gihe runaka hari ikintu byagufasha, kandi nawe ukaganyurwa mu byo umwanya wawe uduha, ukaganyurwa muri ubwo buryo. So ndabashimira, natarajya mu nkuru za nyuma zirangiza episode, najya mbashimire. So dukomeze rero turebe, kuko we are in Thanksgiving mood. Turi kureba ibintu twaba thankful for n'ibyo twanenga. So ikintu twanenga hano, turabona umupolisi w'umwirabura bari bagiye muri restaurant ari kumwe n'abagenzi be bakorana, bari kuri duty bagiye gufata lunch muri restaurant imwe, ariko we kubera uruhu rwe ntibamwakira neza. Bari bashize na promotion yuko uri umukozi uri public servant, babagabanyirizaga nimba yishyura nk'amadolari 25, ubwo arishyura nk'amadolari 17. Ariko mwirabura we bamugezaho, kandi nawe ari umupolisi mugenzi wabo, we baramubwira yishyure yose. So urabona ko atari ibintu byiza, atari ibintu nawe wakwifuza gucamo, gufatwa gutyo, kandi nawe uri umukozi, uri public servant, kuko being a policeman in America ni ikintu gikomeye cyane, cyubahwa, kandi society ishimira.
abapolisi ariko kugera kuri urwo rwego we rero we niba mufate nk'umukozi bagenzi be akorana nabo bakaba agaciro we niba mu agaciro umva ko umunsi utagenze neza. Yashoboye kuvugana na management y'iresitora bamusaba imbabazi iki ariko n'ubundi they were not professional handling that promotion bago bamuhaye agaciro nk'umuntu bo bagendeye ku ruhu rw'umubiri we birangira bamufashe gutyo nabi. So naga ari ikintu twaba thankful for tujya muri iyi minsi mikuru ya Thanksgiving ubwo cyo ni ikintu twakuriye kunenga tuvuga kibe isomo butaha wenda people need to learn to live together just your skin color shouldn't be the shouldn't be shouldn't bother you, shouldn't bother nobody in this time, in this modern era. Twakwiriye kuba tuha agaciro buri muntu wese tudarebye uruhu rw'umubiri we. So ni ikintu twakwiriye kunenga. So ni ikintu cyabaye ni ibintu bikomeza kuba mu gihugu cya Amerika aho hari ibintu by'ivangura cyane. So ndakomeza inkuru hano mbafitiye niyo mu inmate cyangwa umuntu umufungwa cyangwa umugororwa muri gereza imwe yo muri Louisiana mu mujyi wa New Orleans. Bano bagororwa bari 11 baratorotse ariko bagiye bafataho bake hasigara umwe ruharwa wigize ikiyebe witwa Derek Grove. So we are thankful ko yamaze amezi basically amezi 3 hanze akishe ariko we are thankful ko polisi yashoboye kumufata imusubiza akwiriye kuba kuko ni indagondwa yakoze ibyaha ndenga kamere no mwicanyi. So ariko yashoboye mu gihe yari yatorotse yahunze gereza turashima we are thankful ko nta muntu yashoboye kwica ntago yihoreye ko abantu benshi baravugaga ari gutagetinga cyangwa ari guhiga abantu bamure batanze birego bamushingije mu rukiko arafunga imyaka myinshi ariko turashima ko polisi na Brave bafatanyije na FBI sinzi neza kuko ntago yarenze umupaka wa Louisiana I think yagumye yarenze umupaka wa Louisiana. So basically here FBI involved in it kuko yafatiwe mu mujyi wa Atlanta. So we turashima FBI, Federal Agents na polisi I believe ya Georgia muri Atlanta ni Louisiana muri New Orleans bose bashize hamwe paka bamushubije aho akwiriye kuba afungiwe. So nuko rero we are thankful ko nta wundi muntu yashoboye guhitana mu gihe yarari on run yari fugitive. So we are thankful ibintu byinshi turabona ko muri leta ya New York batoye meya w'umusore witwa Zohran Mamdani w'imyaka 34. Tumenyere ko ino myanya ifatwa n'abantu bashaje ariko we nk'umusore yaratowe kandi uyu ngo afite inkomoko I think is the first Muslim to become a mayor of such big city. So we are thankful for that. So yeah, nibyo rero inkuru ya nyuma hano ihari ni ya Supreme Court yanze kwemerera abantu bari kurwanya gushyingira abantu bahuje ibitsina. Supreme Court yanze kubemerera. So cyo ntago ari ikintu twaba thankful for on some side